baravuga ngo urushyize kera ruhinyuza intwari. Minembwe akizimbye ku muhoro kagomba gusiga kawuciye byange bikunde. Bakadese n'abambari bayo. Ibyo gumanika mu maboko ngo birukanke kibuno mu maguru barabyanze. Bati tuzakora iyo bwabaga, tuzakoresha imbaraga zose zishoboka. Minembwe vatombe. Bandi bateye ibyo ngibyo nukwikirigita mu gaseka. Numushobora kuzahambura M23 twirwaneho. Mukoreshereza imbaraga binyuze mu ziyenzira. Vakadese iti okay, mutuze mutegereze muzatubona. Muzabona ko twebwe turi abasikari barwana kandi bafite imyitozo ikwiriye. Abantu benshi barabaseka bati Vakadese birabananiye, babirukanganye mu duce twose mwari mufite bakabasubiza inyuma. Nago muzongera kuzunguza umutwe ngo mugaruke imbere. Umunsi w'ejo bundi ahangaha Ruhina Mavi Ruhani Nkoyoyo Ibu Force barinjira baje kujya kongera kwigarura Ruhina Mavi. M23 twakwita areba inzega turabari bata turabajinjura barirukanka kibuno mu maguru nibigeze bagaruka ndetse n'imirambo yabashatse kuza kongera gufata twabarashe bamuka umugezi wa Rwiko birukanka ubutari binyuma. None bigenze gute? Gitavi tombe, Kalingi tombe ndetse n'utundi duce ndaza kubwira tugeze mu maboko ya FARDC twambuye 23 twirwaneho mu buryo butunguranye cyane. Ahangaha reka twita amarembo ya Minembwe ngongeye kwigarurirwa na FARDC. Kwigarura aya marembo ya Minembwe kwa FARDC bifite igisobanuro gikomeye cyane cyangwa se bifite ikintu gikomeye cyane bivuze ku miterere y'urugamba. Ndabikubwira kamwe ku kandi gusa iki ngiki cyo ntiwakirengagiza. Uketse gutazi neza ako Minembwe M23 nayo yavuze ko idashaka kuyitakaza. Kongo yiravuga ko Rwanda kuba ruri muri Kongo ngatari kubera FDLR, atavuga ko bagiye guhiga FDLR ngahubwo nibijyanye n'imari bagiye gushaka muri Kongo. N'uburyo kwishakira imara gatubutse muri Kongo ngibyo kuvuga ngo FDLR ihungabanyije umutekano w'u Rwanda bagiye kuyikurikirana muri Kongo ngo ni urwitwazo rutari rwo. Ni Paluku Gerien wavuze mu magambo turayagarukaho. Sibyo gusa ariko UAE United Arab Emirates waruzi ko ari guha umusada igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. FARDC yabwira ngo ifite imbaraga ndetse ikomeje kubona izindi mbaraga ngo ntimuzigere muhakana muzavyemere maze mwamenya ngo ninde bari kumwe. UAE nyuma y'igihe kinini cyane isa n'icecetse muri aya matati yo muri Kongo, abanyamakuru benshi bakoze inkuru zicukumbuye bagaragaje neza ko ubu noneho ari patana rugi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubundi Amerika ipfa kuba gusa yakurambura ibiganza, abandi barizana barisuka. Ntabwo ari Amerika gusa ishobora kuza ku ruhande rwawe, n'abandi bose twakavunikirwa ba Amerika baza bisukiranya. UAE ifite igisirikare kitoroshye kuza gutanga umusada kuri Repubulika ya Kongo ngo hari icyo bigambiriye. Kisakeda ati tujye kwisubiza Goma na Bukavu ngo nta mpamvu yo kubihakana. Abo kwimfasha barahari kandi abanyembaraga. Ndaje nabyo tubigarukeho. Sibyo byonyine ibihano Amerika yafatiye u Rwanda ngo nibyo gukenesha M23 ngiburi ingufu zo kukomeza urugamba kandi ibihano bikomeye cyane bijyanye n'ubutare bwucukurwa muri Kongo ngo bwibwa n'u Rwanda. Amerika ishimangiye cyane cyane ko ibirego yashiraga ku Rwanda mu minsi yashize ivuga yuko ari amabuye yacukurwa muri Kongo akaza gutunganyirizwa mu gihugu cy'u Rwanda atari ikinyoma. Kubw'ibyo bafatiye ibihano Abashinwa ngo nibo bantu ba mbere u Rwanda rwasavingaga amabuye y'agaciro yibwa muri Kongo. Amerika iti ntago zakunda twedo tinyane deal na leta ya Kongo namwe mukomeze gusahura. Wait, mwe bishize M23 yashatse kugerageza deal yo gukorana na leta zimwe za Amerika cyangwa se kujyana na leta zimwe za Amerika deal irimo ko amabuye y'agaciro menshi bafite nko muri Rubaya bayahereteza zimwe za Amerika, hanyuma leta zimwe za Amerika zikabafasha ku mpamvu ituma nabo bakomeza gukora ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Amakuru menshi yatangajwe nuko ubwo busabe bwa M23 bwanzwe. None ubu Amerika igeze ku rwego rwo gufatira ibihano inganda z'u Rwanda zitunganya amabuye y'agaciro ndetse n'abantu muri rusange bashinja kuba ngo bari inyuma ya M23. Ndaje tubigarukeho kamwe ku kandi. Uranyemerera duhere kuri kamwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ukurikiye amakuru muri Kongo, iri tangazo ndaza kugusomera rya leta zimwe za Amerika ryo ko ryakabaye ndetse nicyo bavuze kigiye gukorerwa ingabo z'u Rwanda M23 mu nyuma mu gihe ibihano bya bidashyizwe mu bikorwa. Ukurikiye amakuru muri Kongo, ibingi bintu bikurikire neza kamwe ku kandi. Umeze nka wundi wariye inka umurizo ukamunanira cyangwa se wa mwana bigisha kurya igisheke akarya igisheke ariko ntamire amazi yacyo akayacira kandi agikikanja. Reka ngo ikaze ngo tujyane ku musozo. Jewe ndumungu wa Kamanzi w'Urwande, ikaze kuri mwese.
nintatinda mu makorosi ngo nze duhere ku mirongo imbere ku rugamba surabikunda uravuze ngo ye nawe uzunguje umutwe uti sawa sawa dukomerezaho nizo nangirika mbikore mwanzike. Ku mirongo y'imbere ku rugamba hari hamaze iminsi ikomeye cyane FARDC ihanganye na twirwaneho ya 23 mu gice cya Minembwe ho muri teritwari ya Fizi, aho FARDC ivuga yuko ishaka kwisubiza umujyi strategique Manyamurenge witwa Minembwe. Bwa mbere icyo bagamije ari kuvanaho impamvu za 23 twirwaneho zo kuvuga ko kurengera abasivile b'Abanyamurenge ngwite na genocide ibakorerwa. Ngiyo mpamvu leta ya Kongo itayemera kuko ngo bikomeje gutuma habaho gucika mu bice kwa Kongomani, hanyuma ibyo ngibyo Kongo ikabona neza yuko ari uburozi buhabwa abakongomani ngo agomba kurangiza. Kugira rero barangize magambo avugwa yuko hari genocide ikorerwa Abanyamurenge, ngo ni ngombwa cyane ko bigarurira ako karere ku rwego ruremereye cyangwa se bigarura Minembwe, bakagaragariza amahanga yuko kunyuma kwigarurira batagiye gukomeza gukora ibyo bikorwa bibi bavuga, cyangwa se nyuma yo kwigarurira bataraza kubonekaho byabiregoye makumyabiri twumye kubashinja bivuga yuko yica abasivile b'inzakarengane. Aho girerekana neza cyane M23 ibakayereka neza ko agace ubwayo gafite umutekano kuruta M23 twirwaneho ihari. Wait, M23 twirwaneho uyu munsi bitandukanye na twirwaneho ya kera. Twirwaneho ya mbere yo kuba buka bimaze gufatwa itandukanye na twirwaneho uyu munsi. Twirwaneho ya mbere bari abaturage b'abasivile birengera kubw'imitwe y'inyeshyamba yabagabagaho ibitero kuko mu myaka yashize uzumva ko banavugaga neza igisirikare cy'u Burundi na Kongo mu byitwa Gatafok muri cya cyerekezo bavuga ko batanga umusada ukomeye mu kurinda ko Abanyamurenge baterwa na za Maimai. Nyuma yuko ariko AFC 23 ifatanyije na twirwaneho yise ngo yambura umwambaro wo kuba ngo abantu abaturage bikwirinda gusa bahinduka kuvana ubutegetsi bwa Kinshasa. Ari numva bashinze ihuriro ryitwa MRDP twirwaneho ryinjiye muri AFC 23 gahunda kuzagira Kinshasa kavana ubutegetsi. Aha no bahise bafungurira amarembo FARDC yo kubarasaho. Ngiyi niyo mpamvu nyamukuru twirwaneho yatangiye gushondana cyangwa se kurasana na FARDC mu buryo buri direct cyangwa se bweruye. Kuri ubu rero Minembwe ngo agomba kwigarurira. Abanyamakuru muri Kongo n'ibinyamakuru byo muri Kongo nabyo bise byanjama ibya makuru biti nk'uko amakuru aturuka muri societe civile n'abaturage bo muri ako gace yabitangaza. Ingabo za FARDC zagaragaje iterambere rikomeye mu bikorwa zo kwisubiraho cyangwa se kongera kwirwanaho zakorewe hafi ya Minembwe. Imisozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo zisubije ibirindiro zazo byinshi, nubwo ingabo z'u Rwanda zakoresha indege nshya zitagira abapilote ngo bahangane na FARDC. Ibikorwa byo kwigarura uduce FARDC yabikoze ihanganye bikomeye cyane n'ibitero by'indege zitagira pilote za drones zatwaga ibisasu biremereye cyane kuva muri position za FARDC kugeza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nyamara amakuru akemeza ko izi drone za M23 batazira u Rwanda mu gihe zagabaga bitero kuri FARDC yakoresheje icyo bita sneaking cyangwa se kugenda basa n'abakururuka nk'inzoka ku butaka binjira indani mu dushasha kwinjiramo. Reka ngwe nk'urugero, ubundi drone irashwe mu kirindi mu birindiro bya gisirikari ashobora ziba ari ebyiri gusa, hirukanga mugati ibyo birindiro cyangwa se gusa naho mutereranye ibirindo by'akanya gato mugahita muza kugaruka mu gihe arusaku rw'imbura rwase rw'ibisasu rugabanutse mugatwara tumwe mu dukoresho mukagenda, kandi mukagenda mutatanye kugira ngo mutaza gupfira hamwe. Gusa FARDC yose yabigenje mu gihe barasaga mu birindiro, abasirikari bavuga mu birindiro bafite ibikoresho bitaberekeza nanone ku birindiro bya M23 byari bya FARDC mu minsi ishize. M23 byigarurira muri make ni impangara ngo uhangare nta gutinya umututu w'imbunda. Ariko ngo abakomando icyabibateye ni itegeko bakiriturutse kwa Lieutenant General Jean Mbanza Mwilambwe nyuma yuko batakaje ibice byo muri Minembwe. Abaturage namwe mu banyapolitike bahise babwira Etat Major ya Kinshasa bavuga yuko nubwo bavuga ko bafashe mw'abagambanye benshi mu gisirikare cya FARDC, bigaragara neza cyane ko n'ubundi abagambanye bacyuzuye muri kino gisirikari, ukuntu ngo batakaza ibice byo muri Minembwe zako kanya, kandi bavuga ko bari bagose twirwaneho indani muri Minembwe nta musada yabona. Hanyuma abasirikare bakaza kwirukankana FARDC bakabambura ibice, ngo ntabwo bigeze babyumva na gatoya. Icya kabiri ngo ni gute none bakomeza kwikimirira abandi kugaba igitero bajunditse amatama cyangwa se batumbitse amatama badakora mu mvuto ngo bisubize nabo uduce twabo. Jean Mbanza Mwilambwe yisamagara apoko ati bite byanyu, urugamba mwabuze iki? Mwabuze intwaro tuzibahe, mwabuze abasirikari tubabahe, mwabuze indege tuzibahe, mukora akazi musubire muri za position, Minembwe turayikeneye.
uribuka ko Apoko ku minsi yashize yakoze inama eshatu z'ingenzi. Reka nzikwibutse. Inama ya mbere yayikoze asura Mikenge nyuma yuko bayigaruriye mbere y'ibitero za M23. Inama ya kabiri yayikoreye nanone mu gace ka Gakenge nanone nyuma kuyigarurira mbere y'ikato y'ibitero bya M23. Inama ya gatatu niyo ejo bundi hanga tariki 22 aho yasuye abaturage bo muri Yogobogo akanasura n'igisirikari cyaho, ari nawe atangiye order ku basirikari batandukanye, bimwe bitanga kuri ku bizombo, ariko abasirikari baho ngaho babwirwa yuko nta bidatinze kimwe n'abasivile bidatinze igice cyose cya Minembwe iyo guhita kigarurirwa na FARDC. Kandi koko nyuma yaho niyo M23 y'isiso ritangaza vuga ko drone za FARDC zatangiye kugaragara zisuka ibisasu kuri M23 ngo bimwe bikagwa muri Minembwe hospital ku bitaro za Minembwe. Wait, M23 ishinja FARDC kurasha ku bitaro bya Minembwe. Kongolo no vuga uruhande rwa Kinshasa agasinga M23 kurasa ku civil no ku bigo bya gisirikare bya FARDC ndetse no kubeshyira FARDC. Abandi bakavuga yuko koko ibitaro za Minembwe byarashweho ngariko hari hahindutse point de militaire cyangwa se agace ka gisirikari havurwa intumire za M23 twirwaneho ndetse natangirwa cyangwa se afatirwa ibyemezo byo bagiye gukora bahorera abagenzi babo bakomerekeye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ivyayo makuru FARDC ntirabyemeza cyangwa se ngo ibihakane nimba aricyo cyatumye barasa kuri Minembwe hospital cyangwa se ibitaro za Minembwe, ariko amakuru akemeza ko FARDC yahise itangirana ibitero biremereye cyane bya za drone isa n'isubiza M23. None ubu rero nkuko amakuru abitangaza ku mugoroba wo kwa gatatu cy'iki 25 ingabo za leta ziri zongeye kugenzura Karingi ya mbere na Karingi ya kabiri, bituma abarwanyi ba M23 twirwaneho bava nzabo berekeza mu gace ka Minembwe indanirwa gati. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano yemeza ko FARDC ubu igenzura imisozi ya Idzafi, Kawela, Kitavi ifatwa nk'ahantu hakomeye cyane hareba gace ka Minembwe yite regie stratégique cyangwa se 3 antennes de Minembwe, iminara itatu irinze Minembwe. Iyo misozi niko wayita kuko ni imisozi hegamiye Minembwe neza, uyihagazeho uba ukontorora ibiri muri Minembwe uko ushatse. Kwitakaza kwa M23 uko wabyoroshya kose ni igihombo gikomeye cyane, kandi kwifata kwa FARDC nabwo ni inyungu ikomeye. Gusa nari ikibazo M23 nayo ngo ntabwo ari abana babandi batazi gutandukanya ibipfumfu n'umuneke, ngo bagomba kwicara bakabara neza imibare bagomba gukoresha kugira ngo bisize tuduce kandi bakumire FARDC kuvatuka kuri iyo misozi yinjire muri Minembwe. Dore inyungu M23 ifite. Inyungu ya mbere, Minembwe si urubuga rw'intambara, na gace gatuye n'abaturage benshi b'abanyamurenge birumvikana batuye muri Minembwe centre n'uduce tuyikikije. Ibyo ngiye bitemerera FARDC gupfa kurikura amasasu barasa muri Minembwe nubwo bavuga ko ari mwe 23. Ubwo ni uburyo bumwe M23 ifite bwo kuyifasha gukomeza ibikorwa zayo bizeye ko nta bisasu bihambaye mbiteruka kuri iyo misozi birasuka muri Minembwe. Icya kabiri, hari nanone ikindi M23 ivuga gisa nk'ikishyigikira cyangwa se gishobora kuyorohera ngo hongera kwigarurira ibyo bice cyangwa se kurwana. Ikindi nuko ngo ibice by'ingenzi bihegamiye Minembwe nubwo byagirwa na FARDC ibikoresho byabo byinshi bari barangije kubivanayo babijyanye muri Minembwe, bivuze ngo ntabwo arongera kubora ibikoresho nko minsi abishize byari bimeze. Icya gatatu, ngo za ndege zituruka behind inyuma ya Minembwe zacyakora akazi zishobora guhita zirumbanya cyangwa se guhungabanya FARDC iri muri Kitavi, Kawela na Idzafi, mu gihe n'undi bagishakisha gufata nanone agace nyirizina ka Ruhi n'Amavi, ari nako gace kanyo mu misozi ikikije Minembwe bavuga ngo k'ingenzi ka strategique kukigarurira. Ibi bice rero mu gihe M23 yabikomeje kwikontroloza ubwo buryo mbwiye, hari byashoka cyane ko Minembwe kugirwamo kwa FARDC bizagorana. Nyamara dike FARDC yishingikirije. FARDC gufata ibice bikikije Minembwe yishingikirije ku bintu bitatu. Icyambere, bizorohera cyane abaturuka inyuma behind them, inyuma yabo kuza kwinjira muri Minembwe ngo ntabwo bazongera gukora ikosa byo kuvana abasikari kuri iyo misozi ngo bajye gutera Minembwe. Oya, Serpent Noir cyangwa se Black Snakes bari muri bidegu ngo niyo bazaza kwinjira muri Minembwe. Na makuru atangajwe mu kanya gato n'abazalendo ndetse namwe mu banyamakuru muri Kongo avuga ko bari muri kwitegura tununi kwinjira muri za centre nyirizina ngo bongere bazigarurire nyuma ko za position militaire zongeye kwigarurirwa na FARDC. Abazaza kwinjira muri Minembwe centre ntaga hatutse ku misozi, abadutse ku misozi ameze nk'abarinzi bagomba kwinjira kugira ngo M23 itangiye kuza gusa nkaho ibasubiranye inyuma n'imbaraga nyinshi kugira ngo itifata twa duce bikarangira FARDC ibuze intama n'ibizuma. Iyi mitegurire ni mitegurire mibi cyane, bikadufate nka gutyo. Tubare ko mwe muri abasikari 100 mu gace aho ngaho mwicaye,
ura musozi ubegereye hariya hakurya aho ngaho wicaye akaba ariho mwari muri. Hanyuma abandi bantu 200 cyangwa se abandi bantu 100 bakaza kubatera, mwebwe mukiruka mujya aho ngaho indani nyine muri iyo centre aho ngaho wicaye no tujyanije na centre. Hanyuma mu nyuma aho ngaho mwicaye abariye baje gutera kuri wa musozi barakaba bahashaka kugira ngo murwane nabo, birumvikana no kubashotora nabo bakahita bigira imbere, nkabasubizanya imbaraga nyinshi, mwita muvana kagace barimo mwita mukinjiramo. Ariko dore baraje bagenze kuri wa musozi, barangije bafungurira inzira bagenzi bari inyuma yabo ngo baze babarengeho bakomeze baze imbere barwane namwe muri mu mujyi rwagati, ariko arabaturutse inyuma rwanye namwe murwane nabo nibabona ariko batsinda, abandi baze batanga renfort no kubakumira ngo mutangira kuzamuka. Urwo rugamba rwa mbere rubi rwarubayeho, ni urugamba rwo mu bitekerezo rushyizwe mu bikorwa rugatera igihombo gikomeye. Iri terambere rero ngo rizana ingabo ndahemuka ngo hafi y'umujyi wa Minembwe nyuma y'ifatwa y'imyanya myinshi y'ingenzi yatangajwe mu cyumweru gishize ku ruhande rwa Kitafi na Ilundu. FARDC imaze kugenda yisize uduce tumwe na tumwe gutaka. Abaturage batangaza ko inyeshyamba zifatanije zavuye mu zabo zerekeza Minembwe centre mu gihe imirwano ikomeje kuvugwa mu turere tumwe na tumwe two mu nkengero z'umujyi. Ni imirwano iri kuba wavuga ngo bucece gake gake yitonze kandi ikarangira ifashe ibice by'ingenzi cyane nk'ibi bice bimaze kubwira haruguru. Bavuga ko ari ibice biri strategique cyane mu mirongo y'imbere ku rugamba, buryo kubitakaza ari gutakaza ahantu y'ingenzi mu buryo bwiza cyane bwari bukwiriye gutuma M23 cirwaneho bakomeza kwihagararaho. None ngo twanye tuvuge ngo Minembwe vatombe, Minembwe igiye gufatwa na FARDC ko bongeye kwegera neza agace ka Minembwe. Mvuze ngo yego ntabwo mvuze ngo oya, ahubwo banyira ubwite bari kumwe imbere ku rugamba ibyo bazakora nibyo bizatubwira ngo ninde utsinze ninde utsinzwe, sibyo rata? Urakoze kwemera. Hanyuma tugaruke kuri iyi nkuru nanone ikomeje kuvugwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu Kongo irashinja u Rwanda kuba ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo ngatari gushaka kurangiza FDLR, ngahubwo n'ubusahuzi n'ubusambo bwajyanye y'u Rwanda na kindi. Amagambo nk'aya si ubwa mbere avuzwe, n'ubundi mu minsi yashize bakunze kwibasira igihugu cy'u Rwanda bagishinja kuba ari cyo nyirabayazana bamakuba bakomeje kuri gutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, no kugaragaza neza ko ibibazo byose biri muri Kongo byatewe cyane n'u Rwanda rwahateye rushaka kwigarurira umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagahamya neza cyane ko batazigira bihanganira ibyo bikorwa. None Jean Paluku yavuze ibyo kwibasirwa cyangwa se ibyo kuba ngo aka gace barimo kwibasirwe n'u Rwanda. Paluku avuga yuko u Rwanda rwageze muri Kongo ku bushake atari gushyitamo guhiga FDLR. Imisi y'ubucuruzi ku hando mpuzamahanga, Jean Paluku yatumiwe kuri uyu wa kane nimugoroba kuri live ya SpaceX yakiriwe na Stanislas Bujakera Shyamala. Yatanze isesengura ryumvikana ngo ku bihano bishya by'abanyamerika ku ruganda rwa Gasabo Gold, ayibona nk'ihame ngo ry'ukuri ry'ingingo amaze igihe aburanira kuva mu myaka ye ari ku isonga rya Kivu y'Amajyaruguru. Bwana Paluku aho zari guverineri w'intara mu myaka 12 yabanje kwibutsa ko inyeshyamba zakurikiye SNB ya Rankunda, hanyuma M23 ya Bosco Ntaganda na Sultani Makenga zaburaga zibanda ku bice bimwe by'ingenzi Rubaya, ku mabuye y'agaciro ya City Tererare, Kishishe ku mashanyarazi yayo ndetse na Warikare ku buyobozi bwa Alpha Mine, naho ni ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Yashimangiye agira ati ikibandwaho cya mbere icyahuraga ari Rubaya. Ashimangira ko uku guhuza k'uturere atari impanuka, muri make biba ari gahunda y'umupango. Jean Paluku yagize ati yatanze imibare ishyigikira icyo avuga ngo hagati y'umwaka wa 2024 amafaranga yavuye mu icukurwa ry'amabuye y'agaciro yo muri Kongo mu buryo butemewe n'amategeko yageze kuri miliyari 1.75 z'amadolari y'Amerika, nk'uko mu makuru yashyizwe hagaragara n'imbuga za internet zishinzwe iperereza ku bintu by'imari abivuga. Yagereranyije iyi mibare n'ubushobozi bw'u Rwanda mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho u Rwanda ngo ntirwashoboraga no kubona amafaranga angana na miliyoni 10 z'amadolari ku mwaka aturutse ku mabuye y'agaciro bivugwa ko rufite. Ati ni gute amabuye y'agaciro yikubye mu buryo butunguranye ku butaka bwarwo? Nibyo yibaje. Ati sibyo, Minisitiri yavuze ko raporo ya FAC ivuga ko hari ingabo z'u Rwanda ziherekeza abantu gutwara zahabu ya Kongo ari ikimenyetso cy'uko ingabo z'u Rwanda ngo ziri ku butaka bwa Kongo, ngo bikaba binyuranije n'amasezerano ya Washington. Yagize ati ibi si intambara y'ubukungu gusa, ni ukwica amasezerano ya Washington u Rwanda rwashyizeho umukono.
ku bijyanye n'impamvu ngo zatanzwe na Kigali Kare FDLR mu rwango rushingiye ku moko imiyoborere mibi, Jean Paul yagize ati impamvu ni ukubeshya. Mbere yo gusoza agira ati Minisiteri ya leta igizwe n'abagabo batari abanyapolitike, ishimangira igitekerezo twe dukunze kwita abanyapolitike twahoraga dushyigikira. Avuga yuko ibyo bivugwa yuko ngo hari guhiga FDLR muri Kongo ngo ni ikinyoma, u Rwanda rwagiye kwiba amabuye y'agaciro. Ibi tubigaruka mu kanya mu gihe Amerika tusoma itangazo ryayo ry'ibihano ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo bishobora kuzana ingaruka zikomeye cyane kuri M23. Ariko sinabigeraho nakubwiye iyi nyungu Kongo igiye kuvana muri UAE. None se nkubeshye, UAE, United Arab Emirates, irwa ubufasha bwa gisirikari FARDC ngo itsinde umwanzi, ikomeze irwane kandi itsinde. Ufasha nk'ubu ngubu kuri Kongo nicyo twakita na mata ku ruhinja. Ute gute? Umunyamakuru twa Steve Wembe avuga ko nawe yakoze icukumbura rye agaragara neza cyane ko nabandi ibyo bavuze ari impamo. Ati mu gihe Qatar ikomeje kuba umuhuza hagati ya guverinoma ya Republika ya Congo n'umuryango wa Congo River Alliance cyangwa se AFC/M23, ibihugu by'Abarabu United Arab Emirates birimo kongera inkunga yabyo ya gisirikari ku ngabo za Republika ya Demokarasi ya Congo nk'uko bivugwa n'abahagarariye ibihugu byinshi n'umutekano. Ati uru ruhare ruje nyuma y'umuryango mpuzamahanga wa Emirates International cyangwa se Emirates International Resource Holding IRH waguze imigabane myinshi ya 56% muri sosiyete yo muri Canada yitwa Alpha Mine Resources ikora mu birombe by'amabuye y'agaciro ya cobalt cyangwa se amabati muri BC mu karere ka Walikale. Amasezerano aha leta z'ubumwe z'Abarabu kugenzura imwe cyangwa se zimwe bimwe mu birombe bicukurwamo icyo twakita nk'amabati ariko ni cobalt hariya mu gice cya Walikale. Amakuru akabashimangira cyane cyane ko nyuma yuko Alpha Mine isa n'igurishije imigabane iki kigo cya IRH Emirates International Resources Holding batangiye gusuka inkunga yabo ya gisirikari muri FARDC. Narakubwiye ngo nimba abanyemari bazanye imari zabo ahantu runaka, ikintu cyambere batekereza tuzaba dufite umutekano ngana gute. Wigeze watekereza impamvu M23 yagerageje gufata Walikale igasa nko gusya kurutirano haranze, nyuma ko ihavuye igasubira inyuma yongeye gushaka kugeza kwafata inyuze pinga. Urazi neza ko byagiye bigenda, rimwe na rimwe yagiye igiye kubigeraho za drone zigaturuka hirya y'ingiyo zikaza zikaribata ibigo bya gisirikare bya M23 hagapfa abantu benshi uruhuri. Inyibyo byo gushimangira cyane cyane ko bari biteguye gukoresha imbaraga zose bafite ngo bakumire M23 itagira ikigeraho mu gice cy'uburasirazuba bwa Repubulika Kongo muri Walikale, kuko bivugwa yuko hariyo ikitwa abanyamahanga bashoye imari tubutse kubw'ibyo harimo na Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu. Bijyanye n'ambasaderi ukorera mu gihugu cyo muri Afurika y'Uburasirazuba, inyungu z'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro za UAE ngo zisobanurwa mu bwitange bwazo mu za gisirikari hamwe na Kinshasa. Ati ibihugu by'Abarabu zakoranye na Eric Prince kuva muri Sudan bakorana ubucuruzi. Prince atanga abancanshuro nawe Emirates z'Abarabu zikazana ibikoresho bya gisirikari. Ni gahunda izwi cyane. Umudiplomate agashimangira avuga ko adashaka izina rye hanze, akavuga ko n'ubungu muri Kongo ariko bimeze. Eric Prince yohereza abakomando bo kurwana no rugamba. Emirates z'Abarabu zikohereza ibikoresho bya gisirikari byo kwifashisha cyane cyane ku rugamba. FARDC igakomeza kuba umutamenwa ku mirongo imbere ku rugamba, abantu bamenye ngo zagenze ngo bifitiye imbaraga zo guturuka mu Barabu zituma barwana kandi bagatsinda. Hanyuma nk'uko bivugwa n'isoko imwe, Abu Dhabi irimo gushaka gukumira ko IC-23 yatera Walikale aho ikirombe cya BC giherereye. Yongeraho ati ibihugu by'Abarabu bigomba kugira icyo bikora kugira ngo bibuze M23 gutera Kisangani. Inyeshyamba ntizigomba kwambuka Walikale. Ibyo nibyo bisobanura uburyo ibihugu by'Abarabu byohereza ibikoresho bya gisirikare byinshi. Ngo burya M23 kuzatera Walikale ngo ntibizijya bikunda nkuko n'inguru yarebye mu kirere. Uko Abarabu bari muri kara gace bashize icyo twakita inkumirizi zihambaye kugira ngo bitazijyana rimwe bikunda ko ako gace kazagerwamo n'umwanzi maze bakazabura inamba n'izuma icyo biyemeje kwibonera muri Burasirazuba bwa Kongo bakagitakaza. Ubwiza bagomba gukoresha imbaraga zose bafite ubushobozi bwabo bwose bushoboka kujya bahangana na M23 igice cya Walikale kigenzurwe neza. None ubu Amerika nizaza kwihangana barayihaye Rubaya. Nicyo kibazwa. Kongo yarangije guhereza cyase guha amasezerano agena ibyitwa mu y'agaciro Amerika ikirombe cya Rubaya kandi kigenzurwa na M23 bayishinja gucukura mu y'agaciro kajyana ku isoko mpuzamahanga. Ikirombe kizakomeza kwa M23 baragishyigikiza Leta Zunze za Amerika. Uravuze ngo hoya
nge ntabyo mvuze, ahubwo iminsi iri imbere izabitubwira. Hanyuma ingabo za FARDC zakiriye cyane cyane imbunda zo mu bwoko bwa ambush na pistolet zakozwe na societe Kalakshro International yo muri Emira, ndetse n'imbunda za M16A2 zakozwe mu bihugu z'Abarabu nk'igice cy'ubufatanye bwa gisirikari hagati y'ibihugu zombi. Ikindi kuwa kane tariki 25 Kamena, indege yo mu bwoko bwa Boeing 747 fa ikomoka muri societe ya Moldavia yitwa Fly Pro Airlines yandikishijwe nka ELBAT Kalracing FB 8696 yagurutse hagati y'ikigo cya Al-Rif Airbase ya Bidabi ndetse na Kinshasa. Ihaguruka ry'indege mu kigo cya gisirikari byateje ibihuha ku bijyanye no gutwarwa kw'ibikoresho bya gisirikari cyangwa se indege zitagira pilote zerekeza muri FARDC. Nta cyemeza ariko cyemewe kigeze kigenzura ibyo byo kuzanira intwaro muri FARDC. Ibirego ariko biregwa na leta zunze z'Abarabu navyo ngo bije mu gihe cy'intambara muri Sudan. Mwaka wa 2025 Amnesty International yatangaje ko intwaro zikomeye z'Abashinwa zejejwe mu mahanga n'umuryango w'Abarabu zakoreshejwe muri Darfur mu buryo bunyuranije n'amategeko agenga intwaro y'umuryango w'abibumbye, ariko nyine ngo birebera aho bafite akanyungu akarubashyira amaboko. Bimeze gutyo none 23 yazarusyaho yazagorana. Ibihano za Amerika ku Rwanda bivuze iki? Uyu nguyu ni Masad Balos yagize ati leta zunze za Amerika zitangaza ibihano bireba amatsinda atwara amabuye y'agaciro yo mu ntambara muri Kongo kugira ngo ashyigikire umutwe witwaje intwaro wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda. Bati M23 n'abayishyigikiye bakoresha umutungo munini w'amabuye y'agaciro ya Kongo, umutungo ukwiriye abaturage ba Kongo ubwabo, kugira ngo batere inkunga intwaro zabo, bahemba abarwanyi kandi bakomeza imyivumbagatanyo iteza ikibazo gikomeye cy'ubutabazi bw'ikiremwamuntu muri Kongo bakoresha amabuye y'agaciro. Igikorwa cy'uyu munsi gishyigikira mu buryo butaziguye ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano Washington yo kurengera amahoro n'uburumbuke, amasezerano y'amateka President Donald Trump yasinyishije hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niki kiri mu bihano rero? Reka tubisome. Nkuko biboneka ku rukuta rwa US Department of the Treasury, uyu munsi Minisiteri y'Imari ya Amerika ishinzwe kugenzura umutungo w'amahanga OFAC yafatiye ibihano itsinda rikorana n'umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko kugira ngo amabuye y'agaciro ava mu burasirazuba bwa Kongo ajye mu Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko. Iki gikorwa gishyigikira amasezerano ya Washington y'amahoro n'uburumbuke yashyizweho umukono na Amerika ku ya 4 Ukuboza 2025 n'abayobozi ba Kongo n'u Rwanda, bisimangira umuhate wabo wo gushyira mu bikorwa gahunda yo guhuza ubukungu bw'akarere igamije kwagura ubucuruzi n'ishoramari, gushimangira ubwisanzure mu miyoboro y'amabuye y'agaciro y'ingenzi no gushyiraho urufatiro rw'amahirwe menshi mu bukungu mu gihe kirekire mu karere kose. Munyamabanga w'imari Scott Bessent yagize ati leta zunze ubumwe za Amerika ntizemera ko imitwe y'abagizi ba nabi izungukira mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe kandi igahungabanya umutekano mu karere. Umutungo w'amabuye y'agaciro wa Repubulika ya Kongo n'uw'abaturage ba Kongo tuyobowe na President Trump. Tuzakomeza gufata ingamba zikomeye zo kurwanya abateza urugomo, ihohoterwa n'ibitero ku baturage ba Kongo. Iti M23 yashyiriweho na leta zunze za Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye nk'umutwe witwaje intwaro, yakoze ibikorwa byinshi byo guhohotera uburenganzira bwa muntu kandi ikomeje kubangamira ibikorwa byo kugarura amahoro mu karere, kandi ibyo bigo uvango leta zunze za Amerika na UN barashyize mu mitwe itera ibibazo mu karere kandi ifatirwa ibihano. Igenzura n'ubucuruzi ngo bw'amabuye y'agaciro atemewe na M23 ngo ni ibyo bitera rero imbaraga mu bikorwa zayo byo guhungabanya umutekano no kongera imbaraga mu bibazo by'ubutabazi muri Kongo. Kwa imahanya yatagenzura ibikorwa by'amabuye y'agaciro yo muri Kongo ngo bitera ibibazo. Leta zunze za Amerika ni umufatanyabikorwa ukomeye wa Kongo n'u Rwanda mu gushyira mu bikorwa icyerekezo cy'amasezerano ya Washington yashyizweho na Donald Trump kugira ngo habeho amahoro ararambye kandi hashyirweho urwego rw'amabuye y'agaciro mu karere rwemewe kandi rusobanutse, guhungabanya imiyoboro y'amabuye y'agaciro afitanye amakimbirane no gushishikariza abashinzwe imiyoboro y'amashanyarazi gukora ubashakashatsi burambuye. Ni ngombwa kugira ngo DRC, u Rwanda n'abandi bafite ibikorwa bayobore kubaka uburyo bushya buzashimangira amahoro, buteza imbere ubukungu bw'abaturage bo mu karere kandi ugira uruhare mu kurinda imiyoboro y'iterambere y'amashanyarazi ku isi cyangwa se y'amabuye y'agaciro ku isi. Bifashe cyane cyane kugenzura ubwo buryo. Ya 12 Kanama 2025 ati Minisiteri y'Imari yafashe ingamba ku ihuriro ry'ibigo bifitanye isano n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko muri Kongo. Nkuko Minisiteri y'Imari yabigaragaje,
mu iryo tegeko ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ashingiye ku ntambara ufitanye isano n'urugomo n'ihohoterwa rikorerwa abaturage kandi ubangamira ishoramari ry'abashinzwe umutekano n'amategeko mu karere ryangirira akamaro abaturage bo muri ako gace gusa. Ati Minisiteri y'Imari yafashe ingamba nyinshi zigamije kurwanya amakimbirane muri Burasirazuba bwa Kongo kuva u Rwanda na Kongo bashyize umukono ku masezerano ya Washington yabaye ku kabiri, harimo no ku kabiri Werurwe 2026 ku ya 30 Mata 2026 ndetse na vuhanga ku ya kabiri Kamena 2026 nk'uko Minisiteri y'Imari yabigaragaje. Muri izo ngingo zabanje M23 yigaruriye ibice binini by'ubutaka muri Burasirazuba bwa Kongo harimo n'imirwa mikuru y'intara za Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, Goma na Bukavu, ifashijwe n'ingabo z'u Rwanda babahaye imari ndetse n'ibikoresho ibizwi nk'ibituruka muri Rwanda Defense Forces mu ngabo z'u Rwanda nyine. Ku ya kabiri Werurwe 2023 FARC yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda za RDF kubera gushyigikira M23 no gutoza kugira ngo no kurwana ku ruhande rwa M23, harimo no gushyigikira M23 ubwo yigaruraga utu turere dukomeye two mu Burasirazuba bwa Kongo. Utu turere ni ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro akungahaye cyane ku butunzi bwemewe n'amategeko y'abaturage ba Kongo, kandi M23 yakoresheje ubwo butunzi mu kugura intwaro n'ibikoresho, kwishyura abarwanyi no gukora ibikorwa by'urugomo zibasira abaturage ba Kongo. Bagadese nta kuyivuga ahubwo akavuga ko M23 ikora ibikorwa byibasira abaturage nubwo ivuga ko irengera abaturage. Amerika bayishinja gukora ibikorwa byibasira abaturage ba Kongo. Ati ku ya 8 Nyakanga 2024 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yari yagaragaje impungenge ku bucuruzi butemewe n'amategeko n'ikoreshwa ry'amabuye y'agaciro amwe namwe agira uruhare mu guhungabanya umutekano. Burasirazuba bwa Kongo, Leta z'Ubumwe za Amerika zikomeje guhangayikishwa n'amakimbirane n'ikibazo cy'ubutabazi muri Burasirazuba bwa Kongo ndetse n'uruhare ubucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro ukomeje kugira mu gutera inkunga intambara. Kenshi na kenshi amabuye y'agaciro aturuka muri Burasirazuba bwa Kongo anyuzwa mu Rwanda mu buryo bw'amagendo mbere yo kujyanwa mu bihugu bikomeye bitunganya ayo mabuye no kuyavanamo kuyongera agaciro, ibihugu nk'Ubushinwa. Amabuye y'agaciro aturuka mu turere twagizweho ingaruka n'amakimbirane mu buryo butaziguye cyangwa se buziguye yungukirwa imitwe yitwaje intwaro ikusanya inkunga igurisha amabuye y'agaciro kandi gashyiraho gahunda zitemewe zo gusora, akenshi ifatanyije n'abayobozi b'inzego z'ibanze barya ruswa. Byongeye kandi ibirombe bigenzurwa n'imitwe yitwaje intwaro nka M23 bifitanye isano n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu nko gukoresha abantu ku ngufu, gukoresha abana, n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'imimerere mibi yo gukoreramo nk'uko byagaragaye mu isenyuka ry'ikirombe cy'ubucukuzi y'agaciro cya Rubaya gicukwamo koruta igiye tunwa na 23 mu Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa muri Werurwe 2026 bigahitana abantu barenga 200 barimo n'abana. Igihe iki cyabaga nakubwiye ko bishoka cyane ko Leta z'Ubumwe za Amerika izaza iri kwataka M23 bayishinje gukoresha abantu nabi mu kirombe. Disize biraje kuko FARDC cyangwa se Leta ya Kongo na Amerika babe nk'agati k'intubirane. Ikindi ngo kuva M23 yafata imirwa mikuru y'intara Gasabo Gold Refinery Limited yabaye umvanikorwa ukomeye cyane w'abayobozi ba Leta y'u Rwanda n'inyeshyamba z'M23 ubwo bakuraga kandi bagatwara zahabu muri Burasirazuba bwa Kongo. Nyuma yo gukura zahabu mu birombe byo mu duce twigaruriye na M23 bavuga ngo RDF M23, iyi ni imvugo yakoreshwaga na Leta ya Kongo ikoreshwa na Leta z'Ubumwe za Amerika. RDF M23 muri Kivu y'Amajyepfo, ingabo za Leta y'u Rwanda zakomeje kugenzura cyane zahabu kugeza igeze muri Gasabo Gold. Muri make wajya gucukura zahabu mu birombe bigenzurwa na RDF M23, hanyuma nyuma kubigenzura bakakurikirana uburyo gucukura iyo zahabu bakayipakira RDF M23 ngo bakayikurikirana ngo bakayigeza mu Rwanda. Niko babyanditse. Hanyuma bakomeza bagira bati abasirikari ba RDF n'inyeshyamba za M23 bizeje ko zahabu iva mu turere twigaruriwe na M23 ijyanwa mu karere ka Rusizi mu Rwanda, ihita inyuzwa ku mupaka uva i Bukavu muri Repubulika ya Kongo ujya muri Gasabo Gold Refinery i Kigali mu Rwanda, binyuze mu gutwara zahabu ku butaka cyangwa se mu kirere. Bageze kuri Gasabo Gold, abasirikari ba RDF na M23 bashyikiriza zahabu abakozi ba Gasabo Gold Refinery bagahita batangira igikorwa cyo kuyitunganya. Mu ntangiriro za 2026 nibura ibiro 60 bya zahabu bifite agaciro ka miliyoni z'amadolari byinjijwe bivuye muri Burasirazuba bwa Kongo bijya muri Gasabo Gold Refinery binyuze muri iyi gahunda cyangwa muri iyo nzira. Umuryango umwe bw'i Burayi wari warashize Gasabo Gold Refinery ku ruhare rwayo mu gutwara zahabu yakuwe muri Kongo mu buryo butemewe n'amategeko. Ati Jean-Marc Kalima ni perezida wa Gasabo Gold Refinery
naho Bosco Kayobotsi ayobora ibikorwa byayo bya buri munsi nk'umuyobozi mukuru. Kalima anagenzura amasosiyete yo mu Rwanda acukura amabuye y'agaciro burimo nka Bugambira Mines Limited na Wolfram Mining and Processing Limited ndetse na Rwinkwavu Mining Corporation Limited. Abo ngabo ni abantu bavuzweho b'ingenzi cyane bakorana bya hafi cyane n'icyo kigo cya Gasabo Gold Refinery Limited itunganya zahabu iturwa muri Kongo ku buryo bwa magendu. Bishinga zabinyuramo niyo ngiye Amerika yavuze. Ati Gasabo Gold ishyirwaho ibihano hakurikijwe ingingo ya EO 1341 nkuko yavuguruwe kubera aho yafashije mu buryo bufatika, yateye inkunga cyangwa se yatanze inkunga y'amafaranga, ibikoresho se cyangwa ikoranabuhanga cyangwa se y'ibicuruzwa cyangwa serivisi mu gushyikira 23. Byongeye kandi Gasabo Gold Refinery Limited ifatiwe ibihano hakurikijwe EO 1341 nkuko yavuguruwe kubera kuba ifite inshingano cyangwa se uruhare mu kuba yarabigizemo uruhare cyangwa se yaragize uruhare mu buryo butaziguye cyangwa se buziguye mu gushyigikira abantu barimo imitwe yitwaje intwaro bakora ibikorwa bibangamira amahoro, umutekano cyangwa se ituze rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se bibangamira inzira ya demokarasi cyangwa inzego muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu bucuruzi butemewe bw'umutungo kamere wa Kongo. Wumva uburyo intambara muri Kongo Amerika ifata ni intambara y'ubushotoranyi, intambara y'urugomo muri Kongo. Bakema kunyata kurwana uburenganzira bwabo. Habe ntegururo nimwe igaragaza ko ari byo barwanira. Bakomeza bagira bati Kalima na Kayobotsi nabo bafatiwe ibihano hakurikijwe ingingo ya EO 1341 nkuko byavuguruwe kubera ko batanga cyangwa se bakoreye cyangwa se batanga umusada bakorera bakorana bahagarariye bayobora mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye Gasabo Gold Refinery cyakigo kinini cyabanje gufatirwa ibihano. Hanyuma ibirombe bya Bugambira ubucukuzi bwa Wolfram ndetse na Rwinkwavu nabyo byafatiwe ibihano. Uretse tubanze turebe Gasabo Gold Refinery yafatiwe ibihano, bari abagabo babiri bafatirwa ibihano, noneho ikirombe cya Bugambira gifatirwa ibihano, hacukurwa Wolfram hafatirwa ibihano ndetse n'ikigo cya Rwinkwavu nacyo gifatirwa ibihano hacukurwa amabuye y'agaciro hakurikijwe EO 1341 nkuko byavuguruwe kubera ngo gutunga cyangwa se kugenzurwa cyangwa se kuba byarakoranye cyangwa byitirirwa gukorana mu izina rya Kalima mu buryo butaziguye cyangwa se buziguye, kandi yafatiwe na Leta zimwe za Amerika. Ubwo nabyo bafite ibihano. Ubundi ibihano bya Leta zimwe za Amerika biri ko nkomeza amazi byumve niba gufata ibihano n'ipantaro wambaye ibifatiwe ibihano. Burya Amerika ari abagome, buri kintu cyose ukozeho ikintu cyose ukorana nacyo cyo kiri mu bihano. Nk'ubwo nyine abagabo gufata ibihano ku giti cyabo ariko bikarangira ibigwenda birokotse. Ariko Gasabo Gold Refinery ifatirwa ibihano, abagabo bafatirwa ibihano, n'ibindi bigo byose bagenzura bifatirwa ibihano. Uko niko Amerika ikora. Biza cyangwa se ari inzego esheshatu zose zafatirwa na Leta zimwe za Amerika. Bati kubera iyi ngingo y'uyu munsi imitungo yose n'inyungu zose ku mutungo w'umuntu wagenwe cyangwa se wafatiwe ibihano byavuzwe haruguru biri muri Leta zimwe za Amerika, umutungo uri muri Leta zimwe za Amerika wafashwe, wakumiriwe cyangwa se uhagaritswe, uvanywe mu maboko yaba abantu bikirwa mu maboko ya Amerika, kuko ibyo bikorwa birafunze kandi bigomba kumenyeshwa OFAC. Byongeye kandi sosiyete yari yose ifitwe mu buryo butaziguye cyangwa se buziguye ku giti cyayo cyangwa se mu buryo rusange 50% cyangwa se birenga by'umuntu umwe cyangwa se benshi bafatiwe ibihano nabyo ubwabyo birahagaritswe. Leta byemejwe n'uruhushya rusange cyangwa se rwihariye rwatanzwe na OFAC cyangwa se cyangwa amategeko ya OFAC ayo yabirekuye muri rusange abuze ibikorwa zose by'abantu ba Amerika cyangwa se muri Leta zimwe za Amerika bafatiwe ibihano harimo imitungo n'inyungu za muri rusange. Iyo bifatiwe ibihano abashobora gutanga uburenganzira bwo kwikoresha ni OFAC bonyine. Bati okay no dutanzwe hashya ibinyi byakoreshwa. Kurenga ku bihano za Amerika bishobora gutuma hashyirwaho ibihano by'imboneza mu bantu cyangwa se ibyaha ku bantu bafata ibihano na Amerika. OFAC kandi ishobora gushyiraho ibihano by'imboneza mu bantu ku byaha binyuranije n'amategeko ku buryo bukomeye. Mabwiriza OFAC yerekeye ibahirizwa ry'ibihano y'ubukungu atanga amakuru menshi yerekeye ibahirizwa rya OFAC ku bihano by'ubukungu bya Amerika. Byongeye kandi ibigo by'imari n'abandi bantu bashobora guhura n'ibihano bitewe no gukorana ibikorwa bimwe na bimwe cyangwa se ibikorwa bireba abantu bafatiwe ibihano. Muri make ubu
ibi bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bibiri agaterera nzamba, ubu nta munyamahanga n'uyu umwe wemerewe gukorana na Gasabo Gold Refinery Limited. Ubu nta munyaburayi, nta munyamerika wagura zahabu muri icyo kigo, yewe n'abanyamahanga bandi nk'abashinwa nabo ntabwo bemerewe kugura iyo zahabu. Uretse ngo nk'urugero, mwibuka Nicolas Maduro bamufunga, urabyibutse, hari ubwato bivuga ngo bwafatiwe n'igihugu cya Amerika, bivuga ko bwari ubwato bwari butwaye ibintu byafatiwe ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyamara igihugu byari bigiyemo ntabwo cyo gifatiwe ibihano, ariko kuko bari gukorana ibicuruzi n'ibyafatiwe ibihano barabikumira bakabifata. Bivuze ngo ubu ngubu nubwo Ubushinwa budafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko mu gihe bashyize Ubushinwa muri iri tangazo ryabo ko aribo bagurishwaho umutungo mwinshi twugwa muri Congo, ubagiye kugenzura inzira zose iyo zahabu cyangwa se ayo mabuye y'agaciro anyuragamo ajya mu Bushinwa, kugira bashobora guhita bayigwabira bakayafata, bavuga ko bari gushyisha mu bikorwa amasezerano cyangwa se ibihano Amerika yafatiye ibyo bigo bicuruza amabuye y'agaciro ngatemewe n'amategeko. Bamwe ati ngibi n'ubugambanyi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None u Rwanda ko rwagaragaje ibirombe byarwo rutwa amabuye y'agaciro, Amerika ubu ntibeshya. Kuki Amerika ibeshye u Rwanda ngo rutwa amabuye y'agaciro muri Congo kandi utayacukuraye? Saka gambane. Amerika isoza igira iti, ibibujijwe birimo gutanga umusanzu wari wo wose cyangwa se gutanga amafaranga, ibicuruzwa cyangwa serivisi bikozwe n'umuntu wari wo wese wagenwe cyangwa se wabujijwe, cyangwa se kwakira umusanzu wari wo wose cyangwa gutanga amafaranga, ibicuruzwa cyangwa serivisi biturutse ku muntu wari wo wese. Nanone abantu batari abanyamerika kandi babujijwe guteza cyangwa se gucura umugambi wo gutuma abanyamerika ibihano by'abanyamerika birengaho babiganye cyangwa se batabizi, ndetse no kugira imyitwarire ibuza ibihano bya Amerika. Muri make abanyamerika babujijwe gukorana n'aba bafatiye ibihano n'ibigo byafatiye ibihano, ariko n'abanyamahanga nabo babujijwe gukorana nabyo kugira ngo ibyo bihano bitazagaragara ko bari kubirenga, bari kubikaruta, bakagenda babirenga bakicururiza ngo ubucuruzi bwabo bw'amabuye y'agaciro. Uwo bigaragayeho yabashaka gusuzuguza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu muri make icyo Amerika ikoze ni ukuvuga ngo amabuye y'agaciro yose ari muri Gasabo Refinery Limited cyangwa se zahabu yose irimo iguma aho ngaho itabona umuguzi, kandi ugerageje kuyigura nawe yibasirwe, kandi bigaragare neza cyane ko ubwo wafunze ngo ubwinjiro bw'amafaranga yose yinjira muri M23 bavuga ko ariho M23 yavanaga inkunga. Yana dukomeze gukurikirana ibiri minsi iri imbere iduhakiye, tuzamenya byinshi ubwe neza amahoro.